Mais le Hébreu chapitre 10. Hébreu elle a bena esi onye nunye si o le vavague la pe vovoli koeli na eselala. Eye menye noa pe nono me vavaye o mutila. Eye ta pesia pe vosasa siao chonana da sila matengu awo amesio tenava egbola blibo gbede o nkudodo nu vosaji gbesia gbe le nouveau ji gbesia gbe la matemu awo amesio teva ma ogbola blibo o eyata nono ye bula va eye Kristo va wole nye klota Cholo quinto ma pa levia to savore ye klota zelka hohena e yokata megale pele nya ji gbesia gbebele zelka hohena e yokata bora mi atoza meja jekle du kokoko na ma wu zelka hohena e yokata le e ya mame ene ma ya le bobola nye kle ma alléluia e ya ta ojibere demele nenema ola ne o ma jujo vosasa ma o le esi oko amesi onwa ma osubom la untizi de ka alebena alléluia alebena nouveau nyanya de que magano o lata o maha que vosasa ma o doa lua unku nouveau jina ame fesiafe ela bena enyichuo ple gbochuo pewu matenu a de nouveau da akpo o enyichuo ple gbochuo pewu la mato de nouveau da akpo gbere o a mission sisire tano le church la mato de nouveau da akpo gbere o echisio le kukude gomono le church la mato de nouveau da gbere o etisiolo ekplo ya futo ba le no la ma to de oluwo la gbere o eye e wo nouveau vous le touch de fata la ma to de oluwo la gbere o Yesu ye la gbule na Yesu e la bu oluwo mena me ya megbeto yo do vinye e la bena ma te ma de oluwo mo o ye to oluwo le mti eyata olo aflume na babu epe oluwo mena ase oji menya gbogbo eno ama wo eyata no vinye o mi trole no me ome ne Yesu na ko mi atu edo gare me no vinye benade Kristo to anye Kristo to ma ganye Kristo to pa yo mi ma non konyo ya yode la monti gbalo o gamere su ile de benna wa poke kelia wa do flolu o anya mesi onye ma o viva va o ya mesi mo ponyo la tro le Yesu ntina agbe popo e la ba ya de we ya la fa tu no vinye o le Kristo me yo wo mele la mi elle a besoin de dire maule o de fiami le popom ma demia jio ne mi ga poto la gbono no mo me Kristo lo mi alegbegbe ye to lo ki va savore ye klo takle po koko ele ba bele ya wo to sianami e ye kuro nouveau ji magana ni o ya ile regliaji Buku ba to bola mere eyata esime o va hehia mela o globe vo sakple nuna na o medi o medi vo sakple nuna na o lo ke bon ntila Nigeria no nam hey gbogbo ko nu pomno kure Yesu ntilo numa me blibo ple nouveau vo sao Media en o tete me globe ora me bona
agbale me wo ŋlɔ nya ɖo le ŋuti nye be o Mawu wo lɔlɔnu ma wɔ esi wo gblɔ be vɔsawo kple enunanawo kple enumeme blibowo kple enuvɔvɔsawo la siwo tsona vanɛ le esia nu la mediwo o eye o menyo ŋu hã o numɔwo menyo Yehowa nu o vɔsawo kple numevɔsawo nunanawo ko tso asi de na mi o medze Yehowa nu o tete wo gblɔ be kpɔɖa megbɔna be mawɔ wo lɔlɔnu Yesu va wɔ tɔa ƒe lɔlɔnu ɖe nye kpli o ta eɖe nu gbãtɔ ɖa be yeaɖo evelia anyi lɔlɔnu sia me wokɔ mía ŋuti le zi ɖeka ɖe eyiwo katã nu to Yesu Kristo ƒe ŋutilatsɔtsɔ na la me lɔlɔnu si ke Kristo va wɔ ɖe yewo tso kɔnye kpliwo ŋu ɖe zi ɖeka xɔxe na eyiwo katã enu eyiwo katã nu gblɔ to Kristo Yesu me elabe mi nya be eƒe sia ƒe la nunɔlawo yina ɖe vɔsamlekpea gbɔ va sa vɔ ɖe no dukɔ ƒe nuvɔ ta ɖe woatɔ ƒe nuvɔ ta gake ke Kristo va ɖe megale nenema ke o Alléluia elabena azɔ la vɔsa ɖeka wotsɔ wɔ ame siwo ŋuti wokɔ la blibo xa le ase tegbee vɔsa ɖeka ke Kristo wɔ kɔ eƒe ʋu ɖe li ye wotsɔ wɔ mi ye mi tɔ zi ame kɔkɔewo na Mawu le kpukpuwoe nia me le Hebrewtɔwo ƒe agbalẽta me wo le gblɔ na mi nenema elabena vɔsa ɖeka wotsɔ wɔ ame siwo ŋuti wokɔ miati la blibo xa le ase tegbee ke gbɔgbɔ kɔkɔe aɖi ɖe ase le eŋuti na mi gbɔgbɔ kɔkɔe aɖi ɖe ase le ŋuti na mi eye ta Biblia gblɔ be le gbɔgbɔ to le aɖi ɖe ase be le ontɔ Mawuvi ne nye vava elabena menye nuwo wɔwɔ me ya la kpɔ ɖeɖe lo ke wo xɔse me ya la kpɔ ɖeɖe le dɔ si ke Kristo Yesu ona nye kplio eye otsɔ wɔ vɔsa ɖeka ko eye otsɔ wɔ mi blibo hã le ase tegbe la ye me ɖeka ko ya la to akpɔ agbe si ke nye agbe kɔkɔe nɔnɔ ke nye agbe dzadze nɔnɔ ke nye ŋutifafa agbe nɔnɔ ke nye dzidzɔƒe agbe nɔnɔ le Kristo me eye ate ŋu subɔ Mawu dzika ɖeke magatso ƒo na o nɔvinyewo le Kristo me gbɔgbɔ kɔkɔe le dɔ wɔ le teƒe ya kple ŋusẽ be ɖe yeaɖe nu yawo gɔme na mi la labe gbɔgbɔ kɔkɔe aɖi ɖe ase be nenema tutu wòle ne nu si ke gbɔgbɔ kɔkɔe te kpe ɖe dzi ɖe ame kae la trɔe o nɔvinyewo edze be miase nu yawo gɔme praise the Lord elabena esi me wo gblɔ be esia nye nu esi mabla kple wo le keke siawo megbe la Yehowa ye gblɔe matsɔ nye siawo ade woƒe dziwo me eye woƒe tame ye hã maŋlɔ wo ɖo eye nyemagaɖo ŋku woƒe nuvɔwo kple woƒe vodadawo o ke afi si nuvɔwo ƒe keke le la vɔsa ɖe nuvɔwo ta meganɔnae o afi si nuvɔwo ƒe tsɔtsɔ ke le la vɔsa ɖe nuvɔ ta meganana anyi o Yesu ƒe ʋu hã ye wotsɔ míaƒe nuvɔwo ke mi eya ta vɔsasa ɖeke megali miagasa o wole blonu le tsɔtsiwo me egbe egale vɔsa wuliwuliwo wɔm egale tsiwo xɔm egale amiwo xɔm egale pepawo xɔm egale avɔviwo xɔm egale nukawo xɔm o egbelewo xɔm egale nunewo xɔm bla ɖe wo xɔme wole blonue wole kplɔnu ɖe subɔsubɔ ba la me adze gbɔgbɔwo nye eye woagble domo na be megakpɔ agbemavɔ o novinye tɔtrɔ megame su na nye kpli o Alléluia azɔ nɔviwo
esi dzidefo sia le mia si be mia yi de kokweƒe la me to Yesu ƒe ʋu la me azo dzidefo le mia si be mia yi de kokweƒe la to Yesu ƒe ʋu la me eya nye mɔ si ŋuti wo kɔ na mi be wanye mɔ yeye gbagbe si to xɔmetsovo me eya nye eƒe ŋuti la eya ta nɔviwo mina miatsɔ dzi nyateƒetɔ ateva le xɔse ƒe kakaɖedzi blibo la me aleluya blibo me abe ame siwo klɔ dzitsinya vɔna tso woƒe dziwo me eye wotsɔ etsizɔzrɔ̃e le na woƒe ŋutilã ene aleluya eta mina mialé mokpɔkpɔ ame ɖe asi sesie eye miga ʋuʋu o mianɔ te sesie le eƒe ŋgbedodo nyo la nu elabena nu ka o elabena le kpukui bla vovoa de agbo bena elabena ne miexɔ nyateƒea ƒe si dzedze la hafi bua wɔ nuvɔ la vɔsa le nuvɔawo ta megali o ne be axɔ nyateƒea le evɔ la nyateƒea to Yesu ƒe ʋua ƒe edɔ si ko wɔna mi la me la nyateƒea nye Yesua la agbe nye Yesua la emɔa nye Yesua la ne to xɔ Yesua ko la nenema la ke wo bele ko elabena ne miexɔ nyateƒe ƒe esi dzedze aha nyateƒe ƒe si dzedze ne exɔ nyateƒe ƒe si dzedze ke nye Yesu e nya dɔ si ke yeƒe ʋua wɔ ɖe tawò la evɔ la wogblɔ bele ko vɔ kafi ye vava be gabua wɔ nuvɔ la vɔsa le nuvɔwo ta la megali o ke bo vɔvɔ mɔkpɔkpɔ na ʋɔnudɔdrɔ̃ kple dzo ƒe ŋuʋaʋã si afia adikatɔwo ɖakeke la koe li nɔviye abo gblɔ be le Yesu me la yewo le mia flum la wobe ya me si ke xɔ nyateƒe sia ƒe tsise dzebɔli yewo gabu aha wɔ nuvɔ ɖe ke nu ka nɔ teƒe o ʋɔnudɔdrɔ̃ kple dzobibi ye nɔ teƒe ta Yesu mawo meva be ɖe Yesu meva be natsi ʋɔnudɔdrɔ̃ me be eɖewo le me ye tagbana be Amerika le gaflo tsɔtsi me ya le wu nyateƒe ye ɖe na me ta me gaku ɖe be tsɔtsi ya me ko nya ma ku ɖoe ame ɖewo gblɔ ɖe me katoliki me ko nya ma ku ɖo katoliki me nye Yesu o ɖe tsɔtsi me nye Yesu o na gbo be yaku ɖe Yesu me la ye gɔme ye be la ɖe Yesu ƒe ʋu ke wɔ dɔ ɖe tawò la eye se gɔme si yi Yesu asiwo ɖe ŋuti nenema ye mawu nya le ma ne mi le nya ya gbɔ vɔ amewo ga le dzime sem le ye na be ga le me mawu gba to asi miaƒe dzidzi be miagblɔ nya kple akpasese ne na ge ɖe mia me ne miatɔ miana ʋã nya miaƒe dziwo ne miatrɔ dzime ɖe Yesu ŋuti ne eƒe ʋudɔ si ke wɔ na mi ta ye elabena mekɔ ʋua ɖe dzodzro ne mi agbe ma mekɔ ʋua ɖe dzodzro ne mie gblɔna bena be afi si ye wotsɔ nu siawo ke le vɔ la wòsa nuvɔ ta megali o eye wogblɔ bena nenema wòle ema aleluya eye womegasa avɔ le nuvɔ ta ke o gbeɖe Yesu sa avɔ le mia ta vɔ meleke megaflo ke o ele be miadze si miateƒe ya ele be na nye kpli o ele be nye kpli o nɔvinye eye migatsrɔ̃ o aleluya be yemedoa avlo ma ƒe amenuveve o nenye be dzɔdzɔnyenye atso se la me la ke Yesu ku dzodzro anɔvinye meku dzodzro eku be aɖe miawoe eye wòɖe mi to eƒe ʋu la me eye mianɔ agbe ne yama ɖeɖe ko le Yesu ƒe ŋkɔme aleluya edze be miadze si nyateƒe yawo ele veve ɖe nye kpli nɔvinye aleluya labe gblɔ be yetɔe nye elabena nye ame si gblɔ bena tɔnye nye exɔblabia nye la maɖo eteƒe
etefe Yehowa ye gbloe alléluia ne Seigneur yo bo agbe ma to jimola ke fondo to le teno po Seigneur bo egbe ke poti akpolo ntogbo ne mo chonya na me mi glota mi agblo pepepe etefe Yehowa atofonu efe dukola enye ngoji nu ne ameade gede mau gbagbola fe asime enye ngoji nu gade ne be amegde gede Yehowa pasime eye me troji me kabao eye ono tekakabere yaga potono chochi atozi fe Yesu la obe ava gede mo fe nu kama pe jikume eye ma deji o obiye mi nyokaba na Yesu na khonami. Alléluia. Praise the Lord. Abena. Mi trozi ameye le Christ même. Mi trozi ameye le Christ même. Praise the Lord. Alléluia. Elle abena se sauver eko. Tete amesi bonala. Nava. E ma khede megbe o. Amesi bonala nava. Ma khede megbe o. Ke amejoje la ano agbe acho khoseme ene egbugbo le megbela luvo luvo nyama po njejele njojo nyele emuti o ke miao la yenye amesio mio amesio gbugona de megbe de megbele me la do moto o mio nyama masio agbugbo megbe o ke bon amesio konesena rena luvo koko la do meto nyenye amesio konesena e mi apo luvo akole la e fo do meto e fo do nyilo menye lo e fo do meto menye nye do meto ma egbe ne na be wa ho e fo luvo la gbe le Yesu pon come la ba nu otro bole jimle e ya ma egbe lo nu to bo fia mo gero eye ocho nu gba perentino Christo va vo etama ka chonu perentina mi o la bo khosema kwe e matono na nya be fifiari me ga nya ma lu vo me milo pondo do fe game mile ma fo pondo do fe game asu gba meta e mo lu ya va ho e ma ga no lu vo ma ga ko be ya me lu ve ayo alléluia lu no njo abe ni anu nya la o ne ne amine no kari o amen si agbe ina no keklem me ga no si ga bune to ne o ni ga se nu yo gomo la ba bune to la ne ami vo kare gbe no mo je huru se vrenti o eye ne ngbeto so bala o achi megbere wu o ma ga to program o ba di nu ale emovo ma ga ba di ko elemo e to le kalo nya nu ta e nya be nya la o nya le ko so aro nu abu meti la bu ne to we menya ko so aro o be ji aduma o be no akla o ka be ngbeto so abana o e ngbeto agbotu na ro o chi amegbe e ma ga to pon ngbeto so o Yesu e ngbeto so a se ba vage e me gbo be mi de o pon to fe e yo me abe ya va na me sul te no puela ya pro yo ne ba bibla puela mi de agbale ya mema Yesu po come ma ona ira o e ma gbe esi agbona o no vi Yesu yo yele ya agbona o so kaka true forgiveness mission amele osle ngbaji ye mi ayo fa se me bana la mission du vrai pardon nous que Yesu wona mi de chocho ke va yo wona mi la mission du vrai pardon chocho ke va mission e ye men ya sencho ka pour yeme le osle après anigbaji le Yesu po come on est ira il ga yo le jike ben na senya yo ina segomene na trop de Yesu ti dit me toto repentez-vous car le royaume des cieux est proche repentez-vous alléluia mi trop le bien fait tu o me la ba ji pour faire gogo vo ne après toi le 20 mianu ne de papa na sunya close lo on est ira igbe ya ga yo ke yo nda Christ is come ya na be na cho na o ma ona fulfo no oji american gbasi joba na nanu ka fi na nanu onya be oye church ko ma akpere don e don ti ma fo don ti ayin ko
enyo pepe wa mele kem gasi ji obe choka ya ba ma do gbene ta o mele kem gbono be chonu ya ba e kafi ala ponu ke o gbere gbe ya ma be na se ka be ni church nya te beto o mu o le flonu eji o la fun fun obede na toto as gaya atoto million akpere ma fo don tifa wa yira o ene mai o bo nyembe ala wo ma to million va yo awo ma to million va ma o mo gbogun ma ho yo eta bidula no ame mi anya me ntonto o vava o nte po me na gba si la fide ka be vali ya kana to ji me kaba ne mo no chwe ko Yesu Kristo bon kobe papa na nyeto fiere ma forma on yo agwea Kristo Yesu bon kobe amen.